Sibay ule. Kini hi physiotherapy unit PMR department civil hospital Aizolami te kan ni a. Tunlai khobel min runa min timangang tu. COVID-19 na banga thok la mahar sat na nei tile. COVID-19 positive symptoms sa lang swak lo tita na tangkai breathing exercise kan zir ho do na ni. Ama sain kan chuap dan hi toy te in han soifya do nila. Mishing te hian boruwa ka tangin oxygen kan hi bluta carbon dioxide kan thochuak le thin. Kan boruwa hi blu chu nara lutin chuapa aluta. Chuap chungrila alveoli ya heng boruwa pani oxygen le carbon dioxide te hi anin thak heng thin. COVID-19 shik te hian alveoli le bronchial tree kan ti te hi bein ati cheta thin ani. Mithen khata chuan taksa anat na do tu sipai ten an lo bei ve na sat thin wangin chuapa ti bungin ati chena sa thi ani. Thil shet tur poi mo tak chu COVID-19 symptoms khosik le taksa na them thum te alo lan tran hian mutha chol le ha dam mai tur ani lova kan chuap hi kan hnung lama a in hata ha dam taka mudreng chuan COVID-19 nat na shik te khan chuap chungril alu chil theina chan sa sang bik ani chuwang chuan COVID-19 symptoms nei tran tirte mu mai lovin harwang active taka om tum tur ani ni khata dar kar ni dana minute novel tal kal emo chet vel thin tum tur ani ama saber tan deep breathing exercising kan chena heavy exercise hi chuchunge morning chunga ti tur ani inhar changin i the am to katam ko ha tu le an second na chuchak lawla khat ni thum ni ma mo chang in ni ka changin chuchak le heavy exercise hi ni khata chung hi voi thum ti tur ania exercise ti zom hwa hian patient kha khu mi keu tur ani jam hian apani nga ta chuan diaphragmatic breathing exercise kan lo ti anga hemi tan hian dam lo hi azam khal tur azam khal min bu tur ani a ti chuan dam lo chuan adun chunga apu ta khatanga anarin bora katam the amper a hi plu tanga a hi blu rolling adula puar turan ye chuan akai na thachwak de ang hemi exercise ye ni khata chung hi voi thun ti thin turan ye apa thumna tan jon segmental breathing exercise ania dam lo hi a thu turan ni a chuan dam lo hian a put pahni in anak sia apwanama heti ang hian chuan atam the angre an hain bora ka tholu tanga a thom lu pa in adul si lo kwar tur a put pahni hian nor betanga heti ang hian chuan akai na thok chwa pa in a put hian a chung lam le hnuai lamin a nor betang chuan hemi exercise hi ni khata tum hi voi thum ti tur ni thil pakhat poi mo deuh chu nara kan hi blue khan COVID-19 symptoms nei te chu an khu achuak mai theya chu thil poi ani lawa a hlo om lo ti sha tur ani heng exercise te hi voi le khata kan ki vek thei lo ani poi na poi lova mani rim chan da nangin zoi a pason tum zelin kan lo be chang don nia exercise te hi mani ati tur ani a mi tam lo na ati kan tum sham don nia heng exercise kan han soitak te hi Indian Association of Physiotherapists le American College of Allergy, Asthma le Immunology ten kai shwaina an siam atanga lak chon ani